هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu më prall, su misni ako burr, vrednost i si ko Allah subhanahu wa ta'ala akija dunya. I'lamu, ko zomë rritini ko Allah? Annama al-hayatu dunya la'i. Taro pare, taro kera, taro vorda. Nina vredini ko Allah. Jek pak, tani maki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sa hamdi, sa i zahvala pripadini Allahisi. Sejtanu jeki. Uzilesta vodana ne. Jedino ovisilo haqqu o pravo jek gjini jek insani dese ibadeti te kero. Lesër da je spasim zaštita ta Rasulullah šipe Allah su ratingja. Lese kere je hamdi za sao blagodati Allah su dingjami. Su amena šite brojinare. Alhamdulillah su ina muslimanija. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala suna mukla amene romen mazimi te vakira. Alhamdulillah, men sarroma pirayet aro jamiye ko jamiye. Te fene sarajima minge koran. Pirayet aro tanji ko tan. Alhamdulillah, amen pirayet aro jamiye ko jamiye. Ama alhamdulillah Allah me kelme korkori. Alhamdulillah Allah dozumiya minge tana. Alhamdulillah znači adva baru blagodati. Allah adva našite yani te irina Allah isa ka vaš karpe so dola minge subhanallah. Alhamdulillah, yani kayto va kokre alhamdulillah Allah'ın kalman korkar. Yani dela menga aver camiye. Alhamdulillah. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala uputini ko pravo drumo, tačno da vam uništeno ko pravo drumo, ki puta, ko hidayeti. Kaso Allah dozvolini to ko krivo drumo, znači ko dalal, nikad naši tarake dženota nutu ili tanelle ko pravo drumo. Hem mesto dičnao ke tara Allah subhanahu wa ta'ala avadona ne. Jedino ovisilo haqqu lesi ibadeti teke Rabbe. O lesi zaslužini ibadeti teke Rabbe. Ani ka savrese. Hem su dičnao ke Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam posledno pegamberi tano Allah su biringjale taru insanija bičagjale celo svetose. To su Allah vakiri وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Amin samo bičagjam tu ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa rahmeti celo svetonjето. Со станал пегамбери аминге рахмети. Allah vakiri لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Da bi ti kalim tu men tari zulumeti ila nur znači tari to mina ko svetlo. Taru biđandi pe ko džandi pe. Torek lošno hali, lošno životo, lošna situacija koje pošukar hali, pošužo životo, pošukar situacije, ako i karemen kod dujbu kja. O prvo Kur'an akava čisto Allah esre lafi. Allah esre lafi akava Kur'an. Ako i karemen kod Kur'ani, nikad krivo ne teđa. Uvek upravo drumo kabiša. Hem udujto o sunneti je pegamberi suru. Lesri tradicija. Sar ovsu živingja, lesri biografije morate skrivala. Te džana o sunneti lesru. Sarovsu ange akva Kur'an ki praksa. Adva sunneti. Ako kiramen ko Allah duibu kja, te gani nikad ne netija krivo, hem ka açvami ko pravo drumo, su ka ingaramen ko dženneti. Inša Allah. Od početak inša Allah ne seve ajeti jaka čitinao, da bi te ove namare srce, kalbija spremno za moro dersi inša Allah. Hem palo adva, Allah sri izinje, إن شاء الله كابوتش منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أفديه شغالين بينال إن شاء الله ككيرا ترو افتوتو حديث ترو سرند حديث إمام النووي سكيتين جالين هذا حديثي بود جنه هم بود مسلمانيا حالون له بوغريشنا هذا حديثي كريه الله في تاريخ بوتي سكيتشنو بيد الله في بود جنه دارانا سوسه هذا حديثي كريه الله في تارو o princípio amor dini suvikini pe jihad. A dva tema opasno tema tagira. Hem buđene halavene a dva tema pogrešno. Buđene. Hameno muslimani hem amare dushmani tagira. Ali a dva hadisu ka kira Allah filestar inshallah ko objasnavtum im kalva shukar značenje da. Prvo dva hadisi prenosi minge o Ibn Umar. Kad čitam prvo arapski, posle kad dikate halava, prevod kao kira, kad dikate halava dva hadisi. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Kan inshallah prevod da bite halva akava hadisi. Znači sa svakim tu mi prenisimo akava hadisi taro Ibn Umar. Koji je Ibn Umar? Bravo. Abdullah vikini. Abdullah ibn Umar očavo taro Umar. Znači poznato je dva kiri pe Ibn Umar očavo taro Umar janela pene kasro savo Umar. Kasro čo znači Abdullah ibn Umar prenosi mi akava hadisi. Jo vakiri
Kao pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vakirja, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Meinum odredimo te vakira, komandimo. Hema kana vada Allah fi su vakiri pe arapsko uqatila an-nas. Uqatila an-nas značini avada Allah fi arapsko glagol qatala. Sotano našite objašnjavati mi u romanu, ali te halova isi ko arapsko deš te pene sar pene vod koreno, isi deš korena ko arapsko čip. Hem qatala avada rotovito koreno. Hem qatala značini nešto su trebala dujđene. Znači ja dva glagol te kirele korkori. Znači qatala najviše džene vakine temare tut averea. Znači sarki borba, ki bitka. Mari bejsi, to znači temare to korki to je nego. Isi neko aver, ki bitka. Znači qatala, qital vakiripe, arapski. Za borba, za maribe. Okay? Ali si lafi ko arapsko su vakini isto jahede. Hem adalesra valla mujahede. Hem mujahedatu nefs. Hem mujahedatu nefs znači temaretu te nefseja. Hem, znači vaki jumtu menge, a dveka kjer Allah fitara dva tema ili principi, koncepti koji islam su vikini pe džihad. Qital hem qatala, tara dva Allah fi halala pe primer, kaj nešto din dosu se smaribe. Hom pegamberi vakire kate, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Komandimo inum, vakire pegamberi. Ače vana kate ek pučive. Che tu pegamberi sallallahu alaihi wasallam vakiri me komandimo inum. E koji komandini le? Wallahi. Znači ja tek dokaz aminge kaj adava su vakiri pegamberi ne avla korkori pestar. Nego Allah vakiri ku Kur'ani innama huwa wahyun yuha. Adiyatani objava. Taro Allah so dela pegamberi se. Znači so avala taro pegamberi so iklola taro lesoro mui advana ne kukuri pestar. Nego advatano direktno znači avala taro Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah komandini. Hemo vakiri umirtu znači Allah komandini gali. Sote kerel en uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Jek prevod so ne sa islamsko činake ja prevodinena kaj o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ine komandimo znači temareo pejnardonca dok te vakeren la ilaha illallah hatta yashhadu ne samo te vakeren nego te svedočinen kaj ne deval osim Allah subhanahu wa ta'ala. Znači kad te avena trimbukja pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem spojene kad te kakva hadisi trimbukja vakeri hatta yashhadu an la ilaha illallah dok te vakeren dok te svedočinen kaj ne deval osim Allah. O prvo ويقيم الصلاة. هما كتي المتريتو هاي توكيل أجر ويؤتوا الزكاة. ماشي بيجامبري ساسنا وكيل مي كومانديمو إنه te marama inardonsa dok te sudishne kanene deval usima Allah dok te kereno namazi hem dok te deno zekati Allah trimukya hemako kergi Allah trimukya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فإذا فعلوا ذلك أكو كرجتنا الله بكا الله تريم بكا عصموا مني دماءهم وأموالهم أكو كرجة الله تريم بكا मैं गारंटी ना वालेंगे कलेंगे रात नाने ते था दो हम लेंगे बार वाले पे बोगास्तो कबो अरकलो निको ने ले शांसा अकले मानुषे सुबकिरी अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह हम सकिरलो नमाजी हम सदलो zakati पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकले मानुषे से गारंटी ना वाले सरो रात तेना था दो निको ने ते पिपिनी लाकर मैं दावले गारंटी So isto sa su isile taro bogatstvo taro barvali pe olese kao čovjek. Niko ne štiti pipine to. Posle vakiru pejgamberi illa osim bi haqqi al-islam. Osim ko haqqu islam esor. Hem daile vakiri wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Amo hisabi lesoro. Uračuni lesoro te vakira ya. Ko Allah subhanahu wa ta'ala dosta hikmetija
hem dersi je šajti lav diven čelo tarakova hadisi. U prvo, ka počmina, kao pejgamberi Allah fi uqatil an-nas. Akim temenge bu jene prevetinena akva hadisi kai pejgamberi vakiga mainum komandimo temarama enardonsa. Dok te keren Allah trimo kya. Te sočne kane devel osmo Allah, te keren namazi hem o zakati teden. O prvo isi sam skočina ke so vakerina kai uqatil an-nas šajte vakeri pe Isus sar ujahid an-nas. Te mučinama enardonsa bilo ko savo način dok on teleno islam, te prefatine on islami. Sus ket vakerina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah so kergan prefatingan islam ula muslimani kugan ko islam hem sito ko bas u ključ taro jannati miftahul janna الشهاده وشهادتي سوا كلا له اتبطن ključ taro jannati vakergan adava Haljana da lafija, hem živine ba prema Allah lafija, tegene tuti ko vas ključe to rođeneti. Ket magija ja prav ko andremo prav mi pen. Na magija ti ja ko dženeti. Aki o ključu za tuti, da mo magija on šehadeti. Znači, ako ti trebate ali vaš šukara dva lafi. Ne znači ni samo pegamberi, to se agjara mene dušmanija vakerena. Šune na kao hadisi vakerena, dikene to mor pegamberi. Mače, džala pirela ine o islami širini. Ačeve nekana. Dženene kaj si najviše muslimanja u svetu? Savi država? Broj. Indonezija. Arapija tane adna Indonezija? A ne tane Arapija. Tari Azija. Znači, te aver kontinenti javine, skroz aver kontinenti. Ni samo arapski čip na kine Alafija. Da li ne otijek vojska je pegamberi siri? Da li ne resla otijek vojska taro sahaba? Da li vojska taro tabi'inja? Pa ačev man sajebe? Saroli Allah narodu muslimani be? O mače islam esro na reslali od pegamberi esro. Saroli Allah muslimani? Trgovina. Trgovina. Hem sar trgovce ne oduri. Svi manuşayne Allah iskreno muslimani. Allah manuşay elhamdülillah su Allah manuşak kugi kod Indonezija. Angeder. Angeder 700 godine skoro mislim na stinama paš kada uletani muslimanija skoro 700-800 godine Angleder. On kerge trgovija, Arapija kergine trgovija, adele plemeja. Hem dikle šujo ponašabe. Nasarav dive. Nasarav dive su dikajabe. Tara marim pralan pejna ki trgovija, o ahlaqu. Na, nego oni nelen šujo ahlaqu. Dikle onardo, abe kana vavena. Hem iskana tane akla manuşa. Hem šujo ponašabe isilen. Znači ne elenda nisavi nervozana dikaja ko pazari ke tane. Nisao pišti be nanelende. Sara vesu dikaja ko pazari. Akate kote. Akali bomora akaleste akavav de povše mandar bikinga. So isi samo te pene borba te ko pazari rake. Naj te pene najlošno akhlaqo, najlošno ponašabe šetir ke ko pazari. Samo jadori dikaja nardon. Akava hala kale hala pe kale. Hiç nama gete oveoti. Adeli se ne mangle tana ko Allah o pazari. Hem najviše mangle šetane se o pazari. To se te najviše fitna šete kilo. Najviše šteta maškanu muslimane šete kilo. O šetane raduni pe. To se ti si pare dindo. Svako mangela barvalote ovel. Roba akava kote. Baš le se fino avala. O te džal hem fitna te kilo. Baš o muslimani. Hem akava samo dikila pare. Nadalata Allah. Ima hovavi soker Allah. Akava hovavi akava tano. Bruda, alles nichts kaputt, alles gut. Alles gut. Kingena doja kerina javabish. Bruda. Wallahi şey put ya. Vallahi bruda. Yadayna. Vallahi bruda. Avna daralata Allah subhanahu wa taala. Kubur put ya wallahi Allah solyo pro Allah subhanahu wa taala. Samo kerge harami sahala solyo pro Allah. Pose so hova gya. Pose so yani kerge maytap ya kale manushe. I o račune dajle dželapise kuba haram je kirilo ku pazari. Svako diva Allah te rakeme. Rabbi sellim. Znači, i ne iskrena manuša, iskrena muslimane su kuge ko adija puv Indonezija. Hem on dikle šužo ponašebe. Poštelen ko tara Allah tu mi ga kva šužo ponašebe.
Kena menina muslimania. Soada vai Islam, soada muslimani. O Islami te vine kai. Nane de valosima Allahi. Te kere o namazi. Te kere te deu zekati. Ke situ barale pe de chororengi ro hakko mufra. Ka kera Allah fi adalistar. Hem te pustne ko Ramazani. Hem te kere hajdu ke puti ko tirojo hoto. Ada vai ko Islami. I priamge adva din, prifatingele. Hem hulinge ko dini. Ule muslimani hem avdive subhanallah nai baro broi ki ek держава talu muslimani ki Indonezia subhanallah. Hem wallahi me elhamdulillah wallah muguchingama ngete studina ko Egipet. Ki Azhar nai baro islamsko univerziteti ko sveto. Ote dikja najviše studenti tari Indonezija hem Malajzija. Hem mboshru kar ponaše belende na nete araki. O studenti hem taru murshe hem taru juvla. O juvla na kerina sa pahari lafi. Hem şujo ponaše vesile. Adli se sawa amala sunumine olet sawa ki me mangava ek tari Indonezija te jina. Arak mangi ek tari Indonezija. To se samo dushkarpe diklam olenda. Hem pravat dikelen te družnete olensa maşallah. Sa ahlak. Ponaševe, najšužo ponaševe. Isenu. Direktno i praksa je pegamberi se anenala. Kotan. To se, ne samo i praksa je pegamberi se te muketke brada. Hem namazi te kere, hem sa ibadet te kere. Hem te uravetu ke celabiye hem najina vaso. Atu hova ve, aynan iskeno. Hem so kerele samo te sikavetango nardo. Te bara keretut. En tako da ile. Akavana ne? Praksa pegamberi se. Ti dikkatu pejgamberi gel kaholani tu ke. Kavakiri so tu kere meri praksa. Nani meri praksa kiya. Tune सब avere seri praksa kere. Nani meri sünneti yaka. Minaska güme sahaba gel. O tabi'in tabi'in siklilaya gel mandar. Kasa siklan tu akva sünneti. Kapona şebe. Znači amen mora tiskavovik šukar pona šebe. Hem akavata ek dokaz suskirgim laftar Indonezia dokaz je amari dushmaningi. Ako vakene diko pegamberi vakire kava hadisi. Me komandimoinum uqatilen nese. Znači te marama nardonca. Dok te vakirenu şehadeti te kirenu namazim zekati te dedim. Ama me vakire izvini. Tuna halilan şukar akva lafi. Uqatilen nese kati značini me inum komandimote trudinama kozom šaj. Te mučinama kozom šaj da bi onardo ko creo te prefatinen i poruka islam. Da li ko maribe ki bitka, ili ki diskuzija, ili ki dava. A da vai dindo, a kava značini akva lafi. Kao pegamberi s.a.v. su se ukirga bitke, su se ne bitke. Da li ovdje lo dari kirga bitke da bi te leo lengere džuvlen, lengere pare, lengere zlato. Ha, te vol najbaro vodičio? A da li si ovko bitke ne? Ne da li sko bitke. Su se ne bitke, su se mentari biografe pegamberi sri dindo dosta bitke ne. O sahaba ko dosta bitke marge pe ne. A su se u mušrikinija Allah nardo tari lesiri familija da ine. So ine protiv islam. Protiv e pegamberi se ine. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son vikin gele Muhammed el-Emin. Ona dimak lesur ine el-Emin. O iskreno. Sad jangli akva Muhammed iskreno tan. Nikad na hova gel. Nikad na vakiri ne sa lošni pena kire Allafi, ni hovajbe, ni akošibe, ni ništo. Ama kad vaki gelenge, meinum o posledno pegamberi bi çalotari Allahi tu mengi. O Abu Leheb sa vakir gel, hem Abu Cehel. Da lesi vikin gelme be, te cenojna, hi opštena vava tu kene. I od adava momenti, barilo ko Abu Leheb, ko Abu Cehelem sa vera, i mržna maškare pegamberi se. Dikene akva pegamberi Muhammed, na çola be, svako dve kira Allah ftara İslam be. Hem dikeri sa eternen çiga kodini te kuva. Se söylengire çave kodini kuge. Ama onun nedeni arrogant no ineta. Na manglete kuven kodini. Plus on ine spremno te marem pe pegamberi. On Allah o muslimani, o prva muslimani su kuge ko Islam. Su ne nedeni advor moć, sila, dumo, snaga, su ne netaro ek jako pleme, olen sarkirge suman gene. Mudar gelen, maltretin gelen, dok temeren. Hem pala adva, ko kratko tena adva ver tema, ke tu muslimanije
o Allah dozvolinga on živinga dešutrim berčki Mekka. Pa Allah dešutrim berč, o Allah dinga izini muslimaningi, celo muslimane tari Mekka, te ikloven, te našen, te araken nevotan ki Medina. Skoro 400 i nešto kilometar. On nagile vozoja, on nagile vordaja, on nagile avioneja, nego peške mopra, peške, štaršali nešto kilometar. A dvek baro momenti ne muslimaningi. A dali se, bala da Umar radijallahu anhu bakirja akava momenti, morate genale te brojina amaro vakti, amaro vreme, amaro kalendari. A dva dive ke tameni kilamtari Mekka za Medina, prvo berštari hijra. Hijra značini ukloj bete vakirpe. Preselba. Su ikletari Mekka za Medina. A gerte vakir. Znači on tari Mekka ki Medina gilem. A dva baro momenti ne olenge kaj vakige od avdive amen kaj gena amaro kalendari. Islamsko kalendari. Hem od dva vreme avdive amaro islamsko kalendari kad te ne pišini. Ila do 441. Inam avdive. A dva datum uvek setine amen. Subhanallah, angedere 1400 godine akva disingape. Amare prala peinaci dinge kobor drumu pirgetane doko pre lengere te shuvlon te dukaven te tavdo rataro pre. Samo te resin ki Medina, to velo te rahati, to velen država, salamena kana alhamdulillah. Averestar gelam akate alam alhamdulillah. Primer. Allah dinge men rahatluku da bir rahati amaro ders tekera. Alhamdulillah. Znači on namuklelen rahati o mushrikinja. Allah Arab je tar pegamberi sur vreme so klaningi pe ko ekipia. Klaningi pe ko figure. So nam anglete keren 300 i nešto godine, 300 i nešto devla te fordena dva za yeke devlese. On halile Allah fi značini eşhedü en la ilahe illa Allah. Značini mesedišna kainane devel osim Allah. Arapski vakiri pe la ma'budun bihaqqin illa Allah. Niko ne nele upravo tute klanine, kıldine, ibadeti kere ne sose osim Allah ise. Adva on halile. Znači on jangle ABA čako vakira adva sakla 3 i nešto devla su idinde samurate ne girina. Adva ne girine ket vakire la ilahe la znači arapski na. La ilahe na ne devil illa Allah osim Allah. Znači nikaj sa Allah 300 godine 300 i nešto devlat me morate ne girina. Ama men svakad vikla ne adali se amin kira tergovi adali. O Muhammed suma get vakire amin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona gerdikli. Financijski dikli adava. Sva kira betu kit ka kira la ilahe illallah klas şey sati fordavko gübre. Na nema bir şey ticareti. Tergovi ne işte kira vakalen. Sum bikinge Allah bikya. Kölge pise on. On mangliyadali se on manglicha ke peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem te mudarenli. Ine spremno ole soro kako ine spremno le te mudarili. Kako soro chavo. Prale soro chavo te mudarili. Hem on kirke bitke musliman insan. Ne amelo muslimane su mangle sila ete marempe. Peygamberi şayni sila ete şirino İslam amanay ne o vasap ko insani. O Allah biringe naşri insani. Dali naşri insani asafko karakteri ko nani to böyle asafko karakteri. Peygamberi vakili ve inneke li ala hulukin azim. Tu inan ne normalno karakterisi tu. Ne normalno şujo karakterisi tu peygamberi vakili. Agate halvale ku prevod. Pošto insani ne dinde taro Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona kirga bit kada bi telo lengere romna, juvla, pare, zlato, na ne adla bukja. Ov samo i nespremno, te spremini pe, ket on mangena te marem pe amen se pa hajde, te spremin amen, te harakamoro životu, hem te harakamoro dini. Advajno si bepi, samo te širini po islami. Adre se bitkejne. Advatanu iskrenost. Koja mendera avdive kađal kamarel pe, samo da bi te açolo islam. Tu nije senti na dubine. Nije senti. Na vakirao euro, senti. Na dubine ništo. Kao veto spremno te čivete od tite maretu? Mes smo spremno, apelo. Bim berajt. Tayyib, alhamdulillah. A ništo da mu vikli što berajt. Inšallah. Znači tu mene halilin smo gata vakirao.
o sahaba i nespremno po život един. Da be kia poruka islam te nacho. Da ile te jahal. Ham islamsko učenjaka vakira, islami te penesa nervoso. Ja tu vaja, ovka džal bi se džiko kreo. Ja tu vaja ili bizotut. Tu birin tuki. Mangia tu ve te huliko adva vozo islam, te džal džiko kreo da ili na mangia? Tu birin tuki. Agar ga islam, o Allah vakiri. Ka araki akva dini. Ovka garava akva dini. Ka araki li. Ja tu vaja ili bizotut. O Allah birini pese. Enardon ka saja ovakva dini, araki li. Džiko suno dive. Znači, advaik dokaz protiv amare dušmanija. U muslimanija, u pegamberi sa sve na širingeo islam mače, nego dawa kerge. On kerge, u pegamberi kerge diskuzija verenca. Kerge lafeo lenca, ubija singjali se. Lafea. Hem dawa te kere, lafea te mučinetu, advaik način taro džihad. A mi kične džihad, sada raja. Odmah misle neko maribe, bitke, tako dalje. Ne, adva jek drumo te vakira. Ama isi dosta drumi, sad te kere tu džihad te vakira. Hem o najbaro džihadu nefs. Džihadu nefs načini te mare tu te nefse. Hem adija borba te vakira. Svako dive mora te kere, svako amender, svako musliman i muslimanka. Svako dive tu mare tu te nefse, te ušte sabah namazi. Sabah li te ušte namazi te kere. To nefs manga te sovel. Hem to strast namagila te ušte. To akana Maria tu te nefse, ušteja. Kere avdezi, kere av namazi. Elhamdulillah, pobudingena dia borba. Borba. Hem cellu dive agar, svako dive jite mere adva agar. Adale se advatano u baro džihad. Adija bitka suicid indi, tikno džihad. Subhanallah. Te mare tu avere, tikno džihad. Allahu akbar. A te mare te nefse, adva vakiri pe baro džihad. Allahu akbar. Hema kava znači nekva lafija kate an uqatila an-nasa hatta tashhadu an la ilaha illa Allah znači kao pegamberi vakija minkum man dimotara Allah subhanahu wa ta'ala te mučinama kozom šaj da bi on narod ko kreo te prihvatio islam. Hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Hem u šehaditi mora mengi sad nengi poznato teba. Sa svaki on početak advatano kliču tar dženeti. Tu morate haleve dva kere ashhadu an la ilaha illa Allah. Morate haleve da. Tu inan svedoko mopra. Ce ne suzi svedoko? Ko suda suisi ote? Ha ke to ali akava manush chorgya dali na chorgya? Koji svedoko? Mediklum. Anelale svedoko. Diklane li tu? Ja diklum ko adva dive, adva tana kva kergya. Dobro. Sili pana svedokja, akate deš svedokja. Dobro. Ako manush chorgya, chivlenko zatvor. Tu inan svedoko kao Allah subhanahu wa ta'ala existira